Kublai pi baro saya simpat yang subai pi cekan dekat channel Kasih Kitchen. Ada episode tu nak di video zonga akar pada pi berpunya like, share, subscribe. Badro pila ban follow yang Instagram. Link pila ban yo na description. Mentah kasngi akan dekat video ngan pi kunu bangi share yau chicken fried rice haying. Nda ka basuk bah. Ya kadok siar pila putun kam daka dok syadam. Namar ba kadok syadam ka kambun ka dok peso. Ningkong ngide ban odun chua ya ka dok siar. Ya kadok pila ban ot saudong kumne. Badru pila ban ot kunu kemba pi kwa. Ya kajing he jong kado pila ban kam orwit ban yakane ru kam nilai chonga kabak mon pi hadin bangila depot dekot lut barok itu yang tapat ni sabu apa we kabul hadin yang tapat ni ai kam nuk kemudian nang tahu somken powder bachi samoy ka so jeu ini pila ban kam daka vinegar ru nang tapat yung sa ay batu way peleng hadin nang tapat yung sa klep hati niki jung syok di nang tapat yung sa ay dau rice flour ani pelapan perangkam dau cornstarch dan eu corn flour hadin bang ladap klep tapat yung sabu syarut sipawa kado pelapan perangkam sipawa kau ukau da pio la ban penengkam dau basmati rice ngahang ni nga penengkam dau ni kau normal kat bang idang padam yo kau mentapat ni penkuit yo ka hadin bangila depte ka mentapat ngin ai saya ka yang kemba si samot ye batru sabar ya ka muluk dia nang tapat insa pensram ya ka hadin bala nam ka mentapat insa kep ya kau bala dek sajha ken mau bayo kau ngin ban set i nila ban set kumba nyoko persen ni bangin tip bau kau ini lalong tengin sim yau kau kumtu bat ni sakem naka ti kunne hadin bangila dep kon yau kau mentapat insa sedik saya kedua hadin ba lakui karai ngin sa ay nyang ne kom nyang pila ban ai kambun hadin ba kalakui kom nyang mentapat insa sedi saya kedua korbangi tap de kedua ngin de ban tap sin tap baro ngin bu kowe nang ba kinom nyebit hadin bangila dep tap ikado mentangin sa king malumalak nang ba tu bana jurong ru kin ilang dari kapor ya kedua ngide mesti ada bakan dalong saus stem kumne hadin bakal dalong saus stem kumne ngisa katno apa widabul bancet fried rice di jurang ne ngapenekam ukajor ubi upiat usladonya batu semakin cedjur hadin bakal akut kerai ngin ayung nyang kumba lai samut ye nang tapat yang satep jauh peleng arteli ya kejur pilaban ai kinu kejur tiba pibang ban bam kubu
फूलगोभी, ब्रोकली dan neki beans. Adin balai peleng tapat misakat ya siap. Yang tepat misakat kaya kajor. Dapiu i baka dinam yang kelaban air yang sakamba sisama je. Yang tepat misa tingha. Adin nanta misakat kaya samkan setur batiau subi. Adin yang tepat misa tingha nebaro. Adin balada pembahasan ini yang tepat bisa serta siapa ada ski yang tepat bisa saya kamilu bat bisa ai sisamatka untuk jauh yang tepat bisa ai lang sisamatka sos kelaban ai di tomato ketchup ladeki chili sauce lada pikwa ban ai soya sauce umili kelaban ai Adin beladap 10 minit itu mentapat misalkan saya akan kerja ke Bangladesh pencet. Oke, nang tapat misalkan bahasa ini. Ada pilapet jadi ini, ada episode channel dekat video, maka pada like, share, dan subscribe. Batu warna kelihatan on nya notification bell icon tanggal 6 menit sedang upload video semai. Baru coba banyak page itu video di bakalan upload. Adin bangla ada tingha mentapat misatap misaset kembali lainnya 1 menit ini. Adin baladap 1 menit bisa tingha bat tapat misarano. Kalau ada video ni event kali dan nanti ku akan ajeng mood laban ya komen. Boleh sebut wapila page kan video misalkan 24 aku lagi video ke bangsawan.